kahok kakai pateng begini bansuan yang mai yang babun dan nangni sukmat kumka executive committee jong kasil satu masjid council nang Menta ka khat santarik nailur araja arpaulai chief executive member ka KHADC uba penyat sings em ulah yarhi dalade ban kendang yakinong khayi barjala kiba klemdon ya ka trading license hathan berni hat ka thamri boy usi em ulai alam nakmat ban let khang bat kran yaki barjala kiba klemdon license mat ula pha khang khardep no yaki dukan hasyan hi hadin balalap dalaki jong ki khmat ya ka jingduna ki khasi hakati ka than UCEM ula kentu ki samla khasi bakin let tur syakate ka jaka ban seng kam seng jam hakaba ka council kan ai ka jingarap mai ora mai dia kata semua हम लोग ऑफिस में आए होगा ये रिन्यू करने पड़ेगा ये मिला तो क्यों आया ऐसा मत करो ये आपका जमीन है हम लोग का जमीन ऐसा मत करो हम लोग कौन करेगा पहले सब कागज बनाओ Jai perlu fungsi dan fakta para. Ini keren saya ke ipat. Naga orang bersukun tu, yaki beliau ini kamtam kisamla badan sab kamtam kayi. Wan shani, seng business military lang ni council bakarat min ailat makin seng kam sini. Dengan asal bangi dan kam ban penek besar ini kecakaju ini. Polisi pun, bang. Yang ini bapak air notis, sampai notis, malah dah kita campur dengan lari. Si salur betul salah. Baik, yang ini bapak serve notis, air kita notis. Air bintang apa setuju? Kita beruan, berpingi kita selama biar. Larakim dan halor kata air pollution notis. Yang kini bapak kerja. Yang kita sampul dulu ni tercam kerancu hamil. Mau semua area. Baik, tang mentar idang hang teh heneng mentar kini ibu benda kita ni mentar lah keluar kat. Wanra ni po. Ni dan kami sana ya Pak, nama ketika bodapi pun bagi jing ni Jumat big para bos ni. Karena dalam kita hantam bayo kan kecakale ni men hate. Tajai ru kindawan ki supaya betang sati salor yang oi sana tengi minta hak sure. Minta dan ngi trebe sadin yang minta. Lalong pun mau benar ba ini ya je beli. Kebaan pak niwan sini baru cek ringkat but dia men-charge di MDC bukan MDC but dia men-charge kali ini Pak Aidil ringkat bagi prasamla ini di batang setiap naka executive committee hasil satu masjid council banwan sini naka yang di samla ini naka hasil student union nako area but nako bernihat nani kadang katai lawan singram ini but naka HNYF diwan singram lah nomor bar niwan atak ban khang sau pun dia kili kedukan jong bomdei kasi tiba klaim burang syuk ya kan council berjok di Pakistan ni ladep serve notice ladep I actually notice mereka klaim wan dan tak kenal ni hab ban wan khang mentasi nadu nang tai khang lai mer bernihat tetes ni syarung but seni rukun bah tiba burang mereka council berjok trading license next time banang ni syakmat ling ba kajingwan juni mentang sini ringkat kajingdan lang na CM Raj buat ni lindo idan lang nampak senang mungkin kilong kami bagi kesan ni bagi sama ini nak seng halang jadi isu buat HMIF ngin lah pengkam teri bah
nang bangin la bentuknya pensa ikini jaka jadi sini. Lem Dan kita kami la ngim tray borba minta ngim peni ka bo kini jaka ni sadut no. Ni sadut no. No. Tegi ke licensing officers ke enforcement superintendent staff Kolkata District Council. Nila panher bertasi ini semua bernihat hadu kami kok kana para kadau kedingwan dejungi kadai alor ki sub